Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda, ndetse mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Wasake yagaragaje yuko amazi nta kibazo ubu ngubu bafitanye nayo. Bivuze ngo rero impamvu mba mvuze ngo iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ikigo gishinzwe isuku n'isukura Wasake bivuze ngo kiba cyashyize itangazo hanze kubera yuko higeze kumvikana yuko imvura yaguye, ariko iyi mvura ikaba yarasenye amazu menshi cyane, ndetse iyi mvura ikaba yarahitanye abantu batari bakeya. Gusa turaza kubigarukaho, turacyari ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura cyane cyane mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Murabizi Nyabugogo ahari kubakwa cyangwa aho bari kubaka igishanga cyangwa aho bari gukora igishanga, murabizi yuko mu muhanda izi kamyo ziri mu bwoko bwa hoho ziba zihacisha umuhanda zihanduza, ariko bivuze ngo ikigo gishinzwe isuku n'isukura Wasake tayari kiba gifite amamodoka ahita azana amazi bakahita bakoropa umuhanda. Bivuze yuko rero Wasake yagaragaje yuko iri kubaka ibindi bigega kugira ngo abanyarwanda batazigera babura amazi n'uyu munsi n'uyu n'umwe. Bivuze ngo rero Wasake iri kwagura ibigega cyangwa iri gukora ibigega binini kugira ngo muzajye mubasha kubona amazi kugira ngo atazongera kubura. Nyaboneka buriya amazi ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kubura agahangayika. Bivuze ngo n'amazi nta buzima, ni nka kuri bavuga ngo no money no life. Ubwo bisobanuye ngo nta mafaranga nta buzima, rero udafite water nabwo nta buzima waba ufite. Bivuze ngo rero amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi. Amazi urayatekesha, amazi urayanywa, amazi yoza imodoka, amazi yoza ibyombo. Niyo mpamvu Wasake yafashe umwanzuro wo kwagura ibigega ikabigira binini, cyangwa aho bitari ikahashyira ibigega kugira ngo amazi atazongera kubura, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo mu mujyi wa Kigali niho hari ibikorwa remezo cyangwa niho hari ibikorwa byinshi, rero ibikorwa bikunze gukenera amazi, ibikorwa bikunze kwifashisha amazi nk'utubari ndetse n'amaresitora ndetse n'abandi bose bakorera mu mujyi wa Nyabugogo. Ngira ngo murabizi hafi ya gare ya Nyabugogo mu mujyi ho naho abakenewe. Rero Wasake igaragaza yuko abantu batarishyura amafaranga yabo y'ibirarane, ndetse bakaba barakuriweho amarobine, basabwa kwihutira kwishyura amazi kugira ngo basubize amarobine, kugira ngo bajye babona uburyo ki bavoma cyangwa bajye babona uburyo ki bashobora kuba babona amazi hafi. Ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyatangaje yuko kiri kwagura umuyoboro w'amashanyarazi mu ntara zitandukanye cyangwa mu duce dutandukanye dutuyemo abaturage, aho umuriro utaragezwa. Ubu ngubu bafite igikorwa cy'uko bari kugeza umuriro ku baturage bose batuye mu byaro bigiye bitandukanye, aho mu murenge wa Tare mu Kabande hasi ahazwi nko muri santere ya Nkombo hari kujyanwa cyangwa umuyoboro w'amashanyarazi. Barimo barashyirayo amashanyarazi kugira ngo abaturage basigaye batabonye amashanyarazi babone amashanyarazi, ubwo babahereza amakashi power y'ubuntu, ndetse bakabesitarira ku buntu. Installation ni ubuntu, konteri ni ubuntu. Bivuze ngo rero izi cash power bazihabwa ku buntu, icyo basabwa bo ni ukugura umuriro. Bivuze ngo turaza kugaruka ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Ese NIDA indangamuntu koranabuhanga koko yarasohotse? Ese iyi ndangamuntu koko yashyizwe hanze cyangwa bayishyize hanze? Iyi ndangamuntu tuzatangira kuyikoresha? Gusa NIDA yagaragaje ko iyi ndangamuntu ni indangamuntu igenewe impunzi, abimukira ndetse n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Rwanda bahamaze igihe, ndetse iyi ndangamuntu yo ikaba ari iy'abanyarwanda. Bivuze ngo rero ibi turaza kubigarukaho. Reka rero tubanze tujye ku kigo gishinzwe amashanyarazi REG. Cyatangaje yuko abantu bakomeje kwiba umuriro, ugasanga bari gucanira ubuntu, ndetse uzafatwa azacibwa amande atari makenya, ndetse akanahanishwa igihano cyo kumwima umuriro cyangwa cyo kumukurira umuriro ku nzu yiwe. Bivuze ngo impamvu REG iba yagaragaje bino bintu, hari abantu baheruka gufatwa bacanye umuriro w'ubuntu ubwo bari bamaze imyaka 2
kabiri batagura umuriro. Ubwo bari bazanye umutekinisiye utemewe yarangije aca isinga bakajya bacanira ubuntu, gusa ikongera ikabwira abantu bajyanye cyangwa bakora ibijyanye n'amashanyarazi kujya muri cash power cyangwa kujya muri cash power bitemewe n'amategeko cyangwa utabiherewe uburenganzira, ndetse harimo ingaruka nyinshi cyane zo kuba watwika iyo nzu cyangwa ugatwika n'inzu zituranye cyangwa iz'abaturanyi. Bivuze ngo nta muntu wemewe kwinjira muri cash power nta muntu wemewe kwinjira muri cash power y'umuriro, ndetse atari abakozi ba REG bahibereye kugira ngo babashe kuba bamenya ikibazo runaka. Bivuze ngo rero birabujijwe ku bana bakunze gukinisha insinga z'amashanyarazi, birabujijwe kuba imvura iri kugwa ukajya kugama munsi y'amapoto. Bivuze ngo munsi y'amapoto ariho umuriro, bivuze ngo nize antene z'umuriro nyine mubona uri guca mu kirere, birabujijwe kubera ko imvura ishobora kugwa ugasanga hari urusinga rwacitse, rero amazi agakubitaho yarangiza akakugwaho. Bivuze ngo umuriro urakurura, ushobora kugukurura ukagutwika. Buriya bajya bavuga ngo umuriro urica bamwe na bamwe, ariko natwe nk'uko tubizi umuriro urica. Bivuze ngo rero ikongera ikisegura ku bantu ku ibura ry'umuriro ryabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024, ubwo uyu muriro wabuzeho nk'amasaha 5 umujyi wazimye. Ariko ntago buriya umujyi ujuzima, abenshi baba bafite amajenereta, umuriro iyo ugiye bahita bacana amajenereta. Bivuze ngo yiseguye ku bantu batari bafite amajenereta, bavuga ngo iki kibazo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ntago kigeze kibaho, cyarakemuwe ariko ntago kizongera kuba ukundi. Bivuze ngo rero ibingibi byarakemutse, nta mbogamizi n'imwe ikiriho. Bivuze ngo ubu ngubu ntago umuriro ujya ubura mu bice byose bigize igihugu. Niyo ubuze baba bawukubye bari gukora cyangwa bari kwagura nk'ahandi hantu imiyoboro, cyangwa hari abandi bantu bari gushyiraho cash power, cyangwa hari ahantu insinga zacitse barimo bazisana, niko usanga umuriro bawufunze cyangwa umuriro bawubarnye. Ntago buriya umuriro uba wagiye. Ese mwari muzi aho umuriro uturuka? Ese igisekuru cy'umuriro ni ikihe? Abenshi bavuga yuko umuriro uturuka mu mazi, mu rugomero baba bagomeye, twebwe tukabona insinga zirimo zirambuka umupaka ziza mu Rwanda, zica mu Rwanda zijya mu bihugu by'abaturanyi nka Tanzania, nk'u Burundi cyangwa nka demokarasi ya Kongo. Ukabona insinga ziraca mu Rwanda zikambuka igihugu, ariko abantu benshi bakavuga yuko umuriro uturuka mu mazi cyangwa ari urugomero rw'amazi. Ese uyu muriro waba uturuka mu mazi? Umuriro waba uturuka mu mazi ugasanga umuriro uri kwambuka imipaka? Uvuze ngo rero ibingibi murasabwa kubyumva nk'abanyarwanda. Murabizi ko hari amapoto manini abashinze, aya mapoto agenderaho umuriro hejuru. Ese mwibaza impamvu aya mapoto yashyizweho? Ese nimba umuriro uturuka mu mazi, twaba dufite ibigomero by'amazi, uyu muriro twakakwiye insinga zagakwiye kuba zica mu gihugu kimwe cyacu zikambuka zigaca no mu kindi gihugu cy'abandi. Uvuze ngo bishoboka yuko uyu muriro urugomero rwayo ihenda, ushobora gusanga koko uyu muriro uturuka mu mazi ariko urugomero rwawo rutari mu Rwanda, ugasanga hari nk'igihugu kimwe kigemurira ibihugu byose umuriro. Nk'urugero interineti, murabizi yuko urusinga rwigije gucika rwa interineti, bagahamagara mu Budage bakavuga yuko urusinga rwacije rwa interineti. Bivuze ngo iyo interineti yari yarakorewe mu Budage ariko ikagemurwa mu bigo bitandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo n'abanyagihugu batuye muri icyo gihugu bayibone. Bivuze ngo ibingibi nzakora amakuru ndetse nzabigenzura neza ndebe nimba ari byo inkomoko y'umuriro. Ese umuriro uturuka he? Ese hano mu Rwanda dufite aho umuriro uturuka, dufite urugomero rw'umuriro. Bivuze ngo bajya bavuga ngo umuriro uturuka mu mazi kandi nanone umuriro ukazirana n'amazi. Bivuze ngo ibi nzabikoraho ubushakashatsi bwihariye ndetse mbabwire ndetse nanabaze ku bigo bimwe na bimwe bigize cyangwa mu bigo bikora cyangwa biturukamo uyu muriro ari byo REG, mbaze amakuru, nkore icyegeranyo, ubundi nze aya makuru tuyasesengure turebe koko ese umuriro uva mu mazi.
nimba rero ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo dukomeze n'amakuru yacu, ndetse aya makuru turaza kwerekeza ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Tugaruke ku bijyanye na mituweli, bivuze ngo ibyo byose turaza kubigarukaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha. Turabakundaga, turabumvaga, ibitekerezo byanyuga turabyumvaga, kandi agaciro tubaha ndetse no kuri, kandi turabakunda byimazeyo. Nimba ari bwo bwa mbere rero ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera. Wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Imana ikurinde, iguhereze ubuzima buzira umuze, kandi ikuturindire. Turabakunda cyane. Nge mwari mumubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma, ndetse umunyamakuru wikorera ku giti cye, ariko akaba bifitiye impamyabumenyi, ndetse akaba yarize ibijyanye n'amakuru. Murakoze cyane, ndaza kubasobanurira ibijyanye na diplome mfite. Ese mfitiye diplome? Ese nigiye hehe? Ese icyangombwa cy'ubunyamakuru nagikuye hehe? Ndaza kwibabwira byose kugira ngo mwumve umuntu muba muri kumwe yuko no mu professionnel, no kuvuga ngo ni umuntu uzi icyo akora, ni umuntu ushinzwe